John Turyamureba w'imyaka 25 nagira ngo naruga Kawara Kampala na Amos Bakashabo w'imyaka 32 owagira ngo nenzarwa yarwanya amahembe bwiza bwera nubo bari nyuma y'imitehimbwa bwa nyuma yo kwaturwa rubanja rwo kwiba emishuburo amaduuka g'abashubuzo mu tawuni ya Ibanda. Abishitongore cha Itoda nubo babandize kureba abasigaza aba bari kupakira emishuburo nukwe kutandika kubacondoza okuserizoba obakwatwa ijo tukahororo maze zabe zabira wango bakahenda wa mama queen zikabaza shanki kume kandi necwe kaho twari abantu bakupakira ibintu bakutwara mbara ngo turaro kiri kucimanya kugira ngo abantu babo bakamba baguri nk'abashubuzi kandi shaza kazabashubuzi kazayikire so kutwahurira information nejo twamanya ngo abantu babo bakutwara ibintu ni babirengeza mbarara kandi abantu babo twabugize kuba twata kubamanya kunga tukabamakinga ibintu babiri bajwire. Jennifer Tumukunde no mu bashubuzi abahereze kwibwa emishuburo erukusya miriyooni 100 kandi nagira ngo nabakozesa ebishumuruzo ebijinjirire mukaza kwimukorwa gatanu kushika workshop yanje nasanga bagihenze bigura bihamwe nkito bihamwe myenda bihamwe handbag z'abakazi ebintu ebirukusyo bukadde 10 babitwara kinagire kwijanka sange ekufura yahero bagigarireho basibere izo munda bazitwire. Osi station wa polisi habwa Ibanda yahamye kwatwa kw'ababiraba kandi nagira ngo baza kukorwaho nko kwebiragiro birukuragira sebede biba bine bya bintu byeshuma ebijwaro bipakinje mu kakutiya na nenkito zipakinje mu kakutiya yabi bikutiya bibiri kuguma zina kubasugamba toma ya garigo tibine national IDs onjaja nitujamureba John aboga na motoke yabitwire itwa bintu manye ije motoke y'ikurugambarara enayita kuzagamba amazina gayo abo kucondoza ibyo reka batwara abisya global buses abantu bakatimba bus ya global kandi kutwaza kucenganirizo mu shawuzabo ne mbabari zatwira ngabine moto nankar city ekuruga Kampala kwisha kuniye ya global manya ya gold line bajana na basi bagenda mbicweka kwa kuri batembea direct kwa lita kuniye. Amakuru agagasha kwa Timothy Mushabi.